Sen sıragan narsalarni kitirdiler. Kuşağını küttüresin vafa. Ben seni senekten kürek yasap, ülkem prikaz çekmektim. Şunu unutma. Tügüşüler tutkarda da bayabızay. Hoşup berim. Şakıran kişilerin barda kelip gitti mi? Bayab kelip gittiler. Kuşu bölmeden ne oturalar bayabızay. Hazret taşımda koyver konaklarda. Mine kiyav bilen keleşkine biraz küttürüp kelip gittiler. Artık nık bizem yatkan alakası bayabızay. Hayır yapsay, zakasıga süteldi. Neşep gayni bulayım demin sana ağaç ağız. Gaynet değil benim isem senin için. Yani başar ağaç, arayın. Aşırtma gaynettin, karargal yürürsün. Ali gavur kimde kalmasın. Ben de kayalatma, kirenini çıkar. Okey. Sözüm var sana. Çakırılgan konaklarını küttürü bulmaz mısın Selim Efendi? Nikah meselesi halkındayım. Fikreklere. Kiyav bilen geleşne. Küterler. Piervi gildi kupista konaktaykenlerin bileler. Piervi gildi degenden Dumuğa saylavlar bulaşarıymış. Dürüst söz mü Selim Efendi? Ne bir şey yapma gerek olsun. Sığmayın Selim kardeş. Hamadaşılık kurup etire gelen saylar yatmamız bitindi. Sen özün deputat olur gacıyı mısındırıydı şu an. Onun bir tam da Peterburg'da gerekli kişiler bilen şıraşu, sileşu için oralaşu için bir bulayımdı oldu. Ya, baş var sende, uylarga gerek. Yarı yansı koşmaz. Baştamında uzaraşlarını bitireyim. Korkma, duyma herin bugünük tulayım şahap salır akışmayı. İşte korkayım değildi Selim Efendi. Kulayga şükür, birbirimizle bugün yine görüp bildiğimiz iş. İyi. Mine şu kurşaklarga korak turan da. Bugün gisi bilen nişançı toyuz bulayım demizin ha? Mine bunları. Bunları birinci par. Mine bunda. Bunları indi. İkinci par. İndi güzeller ha. Mine bunları indi. Bunları eşenşe. Tek şunu unutma. Kalgan buruşunu tülerge bura istirak sana. Yok tabi dişi kalaydı. Allah söyleşme geleydik biz. Şulay, ansıda bir şart bile. Neydi şu an? Pişen pazarındaki şey kibitlerini meherinin yat sisteminden bana veresin. Unuttum. Çünkü iki teke başı bir kazanga sığmıyor. İşi. Kantak. Ütmez fiyat bile soyumuş bu Selim Efendi. Sen bitbik yakşı bilesin. Son yıllardaki benim bütün tabuşum bir şularga kirip bitti. Hey. Şayartma Selim kardeş. Kazan bitmi yirken, ikimiz kadamda oran yeterlik. Men öz sözümü ayttım. İkinin birisi. Ya men koygan şart bilen bir ay atstrojkısına, ya tulayım aksilata tülerge ikatna. Tuyda görün bızgan kuplislar bilen nişek sileşkenini özün. Ayyuat bilesin. Geliştik mi? Geliştik. Biz de bir çıkıp kalganlardan tügel. Dik buna biraz kınattın olurga gerek versin bana. Meniki sileşmeyeyim. Birden kuruk kaş, tuya samiyarını gayretli tuğan. Kırdık ayda, hazretler küte arı başlarından anda. Bu hastan Selamünaleyküm hazret. Hoş geldiniz kulaklar. Yarar, bizning uramga da bayram kelir albar. Nikahımızı başlıyoruz şanarak Allah'ımızdan sonra. Selim Şah Efendi, siz ki kazanısına, gayri kopis hukukuna birbirinizden, Hayır hazret. gayri dilkula, meher hükme. İksan mı? Meher tamam mı? Yortsa tamam, yortsa gelişin ya. Kolay mı Selim Şah Efendi? Ya
Сен мында икенсің. Яды, күйеу білән кәлешін қорық. Туйлар mübarek olsun bayabızı. 5 minut içinde 80 minlik tavuş getirgen kızından ol şiberligi. Bir kaşık suğa sal da yut da koş. Ne? Hadi git. Senin ağzını yarasın. Yigit'e sen aşağımış bunu. Kimden işlettin? Kana bu şikayet yapadan. Bir oylik. Gabdiraşit adlı bir vakt savdagar kabanda batıp bulgan indi bit. Şunun tut algan pişesi oldu. Kızı bilen ikavlap bizni kibitler için kalepuşlar tıkıp köniteler olur hazır bayabızı. Nişlepeyim bilmiyorlarını. Kızın işede. 15'lerde babay. Kelim yapanın kişi malayı Gabdiraşit'i kibit keşiğa. Şuna kura sana tanıştıgırlar. Ha. Kızı şıpşı kurşak kaşagan bulsa. Kurşu bölmedegine oturarlar bayabızı. Şakır ikisinde. Tanıyım bizi. Yok da. Sağlar. Dilini kıskarak tut. Tanıyım. Kerim baba! Kerim baba! Kerim baba! Bu ne bayımsın? Kelepuşçular! Bu ne şular? Sen misin Selim canapsın? Kurşaklarını kim yasadı? Kızım, kamer tıktı Selim canapsın. Sen beni tanıyorsun mu? Selim boyunu Kozan'da kim güne tanımıyken Selim canapsın. Kızım. Alay. İsmin nişi geldi senin şiverken? Verse gavsız ki. Kamer. Kamer. Bir kıyı kız aşağınsın. Tilinde ütken, kullarında stayken, eytanda kimge? Duy kuysereşin kızganmışı, muldan bir iş versinler. Kurşaklar için, gadettegiden işleti arttırıp tüle. Selim canapsın. Rahmetsizge. Xuday sizin işlerine gözde birsin, sağ selamet birsin. Xudayga şan, amma üzüne toyan, kalakmışı kerime. Sen, Tamaratlı şiver kızı, nişlep bir sözde deşmeysin. Kızım, rahmet dige. Sen aytın bitinde hani. Yana, eline etken yeter eline. Vefat yerin Gabdiraşit'ni min tanıp bileydim Kerime kilin. Halini anlayayım. Tırmışınızı retler için birer seçerge tırışırmın. Artık pırşılma. Rahmetsizge Selim canapsın. Xuday sizin işlerine gözde birsin, sağlığı kızda birsin, baylığı kızda birsin. Gelin bak. Bunların
Keyfin bir kırıldı mı? Kütmegende mangayıma şepet, seni bankrot yazayım desinler de. Yok, Jünnet. Ciddi nerse şimdi bu sefer hayri. Oyundan uymak degende, jin veren bir tane şol Kurşak toyu oyun arkasında. Bilüden kıtılığı için bir şep yol var gani kıda. Kıda var bitinde biz senin bilen. Dilese merseşle, Selim Efendi dik, bankrot kına gitme. İki valamet senin. Hey gav, malayla kız. Hadiçe kızım da, Cafer'im da başlık göz deyip miydi? Birisi de yanımda tugiller. Ne şolay bunlar? Ne pişağına duada gata kasıman bir yalgızın buydaklı bir şey etasın. Bir şen jir koyganға biş bolttur. Sen özün de buydak iş. Meniki senin başkına yeterlik değil. İlendireyim mi seni? Kimge? Әлегіне шығып кеткен кәләпүрші қатынға. Өзі яш, шибәр, бірден бір қызы бұй жеткіп келе. Тез арада шуңа күйеуге төтересің де, шибәр қатын білән типтіріп, рахаттанып яшай башлайсың. Merhum Gabdraşit xatının ama bulmağanlı. Методың қаш, бұла ол. Банкротлыққа шығасың келмесе, ұяр. Өзіңе қара. Qara, Selim kardeş, mine hiç kine de tel tübününü düşüne almayın. Senin müziğine sonundan ne fayda? Ансы сенің іш түгіл. Ятиме қатын қызғаныштырмеға бәлки. Бір ізгілік іштейсім келедір. Ойландырға екі күн берем. Риза болсаң бұрышыңы тезгін қысма. Ay Selim kardeş. Ol riza bulmasa, illiden üskü aşıktan beytin demeyin. Sen Mine o cansız koşaklarını kıra ol. Rıksatları sıramışa ilendirip bula. İlk şunu size he. Üzleri cansız bulsalar da ay senin kuldaşakta dik zehir kılanalar iken he. Azan sözünün kıskası seni Riza. Yavuşı Zöhran'ı irtege vur. Ya, bugün kiş Kerime'ge jiberemiz. Teyitmeyi, anın Rizalığını alıp kaytaşağın. Kızık kişisin Selim kardeş. Ben hele soğuk sözümle etmedim seni. Соңғы sözün ne? Ansın, sen түгел, мен әйтем. Мен kuşkança işlemesem, Düşündüm Selim Efendi ayda. Yavşa tutun müzikşine. Anamız için irler sizi. Kişki tuy meclisine sunma kalmakta gubernatör cenapları üzü bulurga vakada gitti. Vaha prikaşık kısın. Тыңлаймай алсай. Неше яшсың, а? 25 кызга тула. Күш салып ерген бірер қызың бар ма? Нешек? Бірер қызың бар ма деймін, күш салып ерген. Ауылда бар еді бірау. Күйеудейін ол. Аталары берге риза болмадылар. Мұнда, қалада. Жетішмедім әліге байымзай. Ауылда яндық бітміз. Банктан суд алған едік, уақытында қайтарып болмады. Әтінің башы судта байымзай. Күпме? Бұрышыңыз күпме деймін. Біздің ішін шақты көп біздің ішін байымзай. Алай. Нишлеп кәләпүшші қызының құршақлары ikigizге ашаған? Байымзай, білмей байымзай. Менден бірінісі яшірсәң, қараным алай. Қазір екі құлағыңны дүрт етіп тыңла. Бұрышы қызды үзем төлейім. Шын байымзай? Бүлдірме қыжаңны. Мен құршқан шершлесәң кері қайтармазсыз.
Мең рәхмәт баягызый. Хак тәгалә ак бәхетләр әйләсен. Ник куштан шуны эшләргәсен? Хак тәгалә булдыклы кешеләрне ярата. Шуны син әлегә бик җиңел эш. Кәләпүшче кызның башына әйләндер. Свидание куй. Танышларың еш йөри торган җирдә бер-ике тапкыр булыгыз. Бакыр бабай бакчасында да очрашырга мөмкин. Дусларың алдында бераз мактанып та җибәр. Арагыз тирәнгәрәк, киткәнгә ишара иткән бу. Кыскасы, сүз таралсын. Sol üstüne sarıp şıp Ay kızım. Selim baylardan küp mü kudurdık, nişleptir kiyo bilet keleş küzge başka çalınmadı. Bilesin mi kızım? Tuyları ime 80 minge düşken imiş. Ey kılanıkta karılar, baylar. Sindeki yövlet geleşte kurmadın mı kızım? Niye gülesin? Batıl deyindi sineni. Terik kındıgın kürsətmedir iş. Sın özü biz alıp bardık biteni yaşlarını. Koyşan. Bayağına. Sın biz alıp bargan kurşaklar şu sineyken yaşların dulanı. Kızım buldu ciddi. Ciddilenirge batıp geleş yaşına kırıp barasın kızım. Birini bilmesin sineni. Baylar şiratlaşıp kurşaktığı uyuşturup küngül aşıyorlar. Mene kurşaklı kurşakka eğlendirip. Kurşakını kurşakka eğlendirip. Estağfurullah tövbe. Estağfurullah tövbe nendi. Zor xına. Eğer de bilgen bulsam senden
Kuşaktып şütü tügül. Kulumdan ineyini tartıp algan bulur yedim. Selim bay gımırına ilen almağan imiş. Uzı aksak, uzı da yükübük yemsiz. Mene hazır o yalgızına kümülsiz bulgaç. Eş pışkandan kurşak duyları yasap yatani. Kurşak. Ah hani. Ay Xudayım. Nişikine yaşar bu zikene. Eğer de etin isen bulsam bile şuşu halga kalgan bulur idik mi bize? Çıkarıp satırlık eybirimiz de kalmadı işmazsam. Anın karağı. Anın karağı yumartlanıp mul itibakşa birip jiberdi. Etinin kabirine jünrek taş kuyası var. Mine şuna jiti tırışmasam enkey. Yarabbim, yarabbim, nişlerimiz iken Xudayım yarabbim. Jilama değil. Açtan ölmemiz. Ay Xudayım. Nişikte bulsa işin işka yalğamız. Koralani, esin kale puştunarsın. Elmin kurşaklar yasar mı? Ay Xudayım. Emin dikkan kurşaklarını kurgeç Selim boynun tız kuzları şor buldu ene. Buldu ene. Abdülahad uğunğuna tamamlasın, ulda kul arasına kire başlar. Kızım. Kuz yaşlarını kursatına bizgen köy. Balam, balakayım, kimgegine şapşulay buldumsun seni. İkiniz de sabıylar, emine bit 11 yaşta yok bu kızım. Yetim balalar tiz üsel aralar eni. Ay Allah. Yarabbim, Xudayım, kişirminiz. Dostum, tutay, geldi. Emniyeni bilen ikavgine de bulgaç, işte pışa başlagan. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm esselam. Yıkıllarınız mı? Allah'a şükür, Allah'a şükür. Kamer balakayım başım. Allah Allah. Allah başımda ilendiresin balakayım. Ay ay. Terezeniz Davut kurdum da tuttalım ineyte. Ahiret keylerimni kurup hallerim bilip şiğineledim. İnsan sağına yaşap yatasız mı? Allah'a şükür. Allah'a şükür. Şama var kaynatan. Yok kamer bak kızım. Kızım yok kızım. Dostum tütüğüne oturganın der alıp gel. Kerimeke kamer neytuğum gül tav gecesi betiyindi. Hiçkine de arı bilmez. Belekey şakında da şulay kubelekte jitiz balaydı Xuday bexitlerinden gün ayırsın. Amin, amin. Oturaylı dostum. İsenlik, sağlık mı Kerimeke? Allah'a şükür, Allah'a şükür. Oturaylı. Ay bir nerseleriniz görünmeyi. Satmağansızdır iş. Satmayı koya baras. Dostum, eğer de bize sen bulgan bulsa. Ya yarı yolay bit bitirinme. Nişlisin indi. Dünya bit. Dünya şulay indi o kişiye bir aldın kursete bir artın diyendey. Siz deretlenip gidersiz el Allah'a bir hamılsa. İlahim Rabbim. Kerimeke. Evet dostum. Sana dostum. Pek zor sözüm var idi. Kızım işitip durmasın. Göz kulak bul hele. Ay Allah Zahrakeyim. Hazır. Bugün Selim boylarda bulgansız iken kızın bilen ikevleşip. Ay Allah. Nişleptir görüşmedik. Bir kişikteki yine yumuşumuz var idi. Biz arsu yandık. Ne oturduk bir koya da varmadık. Işraşmadık şu. Oymul bulgan biz. Mana şunda sizni g'aynivay ko'rib qolgan bo'lgan ekan. Shu kupis bugun ertan bizga kirib chiqadi Zuhra xonim deydi. Zuhra xonim emish. Borib kirsa, ul uylarning motorligi men sen aytayım bir ko'rda yig'ilda ul endi mana jilanmi bizigina yo'qdi. Ol bo'lmalarining zo'rliqlari, to'shamlarining buyukliklari, istinaları dolu kümüşte züvercet altında
Kömür. Selim Bay yırtından hiç kine de kim tügüleyinde artıqıraq da bulmasa, şebrek de bulmasa mene mıskalgına da kim hurtugel vallahi kur. Bayılarnıqı baylaşadır indi. Ondan bizge ne şatlıqdır, ne fayda. Bitirme, sen bitmini tınla bitirmedin. İrim bilengine oralanı bir salqın idi men, şunu gına bilem. Tınla bitir seni başta. Min bit sinanın hikmetli sözün tapşırığa dip kildim. Tınla bitir. Gayni bayının bizge nindi hikmetli sözü olsun indi dostum. Var iken şul. Ol seni özüne hatınlık kasırata. Mine mi? Estağfirullah tövbe. Nerse silisin sen? Ay Allah Zahrakayım. Doktorı, sen. Bilesin iş bakırkayım. Avul, bundan bir aylık yine irimle şirlediğini bilmeyim yok. Ay Allah, yok indi gıydat vakitte var. Eğer şulay rıza bulsam, kiyevge şıgarga rıza bulsam, irimnin yıllığını ütkermişe Allah soğar. Yok. Silemede kuzgatmada dostayım bu hannesin her şey kirek mi bu? Kılaklıkla kirek mi dostum? Utar! Arın ana anlarga bular. İr kişi bit ol yalgız yaşıyor mu? Bizge ne ol? Eyraklar bizning işi tugul, ele jitmese bigrek de kişilik liken özü. Yumartlığının şiga ozağı yok, şiga ozağı ne bir günlerin bir prikaşiga ayağın sındırgan bulgan. Bu bunu tutkan da poyuzga oturtup Meskev'e lişiniga jibergen. Uys tuğanım tugul deyip qarap turmagan Meskev şaklı Meskev'e zor çıgımlar tutup rasxot çıgımı kurtula deyip qarap turmagan. Allah, uz kişisi. Alay deyme, kütme baylarının prikaşikları imgene birersinin alay kılanganı var mı? Tut, mene uz balaları durunda eytip de turası yok. Olurağın, malayın, zor rasxotlar tutup kişi itti vakitinde ilendirip vakitinde başka çıkardı. Yarlı kişi balasına ilene deyip qarap turmadı, edepli kız bulga şul baştan aşkan deydi. Hadişesi bilen nişik, kamerun kızını bit yakşı bile, ahiretler bulup üstüler. Bir miskingine mehkumge, baş kategini uzakçasına Bukharaga jiberip okutup, şuna kiyevge birdi bitul hadişesin. Sin Kerime kay gayni bayının sözün bayağı aslına salıp taptırga şıkma. Nişikler edip üstüresin bağlarını. Uzaklamaya kızını başlı köz itesin var, malayını okutasın var. Mine nişik bitul fanıydın ya. Gayni kibik kişini gündüz çıra yandırıp izlesen de tabanmasın hazırgı bulgavur zamanda. Buldu Zahrakayım, buldu zinhar işin. Sileme de kuzgatma da bu kıfır sözüne kirek mi Zahrayım? Al zinhar işin. Dayım Allah satmasın. Selim Bay hoplu iken mına. Kerime gaytsinler ilim ulgenge yıllık gıydet sırıgı ütmedi deyip tırmasın. Andı haller gel bulup tıra birevinin de yaman söz alganı yok kirilenmesin diye. Şitken kızım var. Onun bilen işlersin. Sindiri sıngar göz Ebduş'un kızın bileydin mi? Mine şu Bahar, otası ulgeç, yaman yolga düşüp, pehişhanege kirip yığılgan bulgan. Sen konatsız kolgaş nişlesin. Kız balanı azdırışılar azmını, elimine şu bir günlerini. Aşı yatıp ulgen. Zahrakayım. Senin de kızın yetime ömrü uzdırganlığına eytuğum tügül. Sekin apam sözüne kul salgan mı? Oy kızım. Oy kadayım, balakayım, kamerbekke. Yalgış ışkındı bu sözüm, yalgışırak. Kızım, Sekin apa kız oldu yırtaydı mı niye? Balakayım. Kay gitti solma turapa deyip aptırap yeriydim mi? Kızım. Miskin. Var hele, bana işitmeğin eybetrek bulur. Bari de sana oraya getireyim kızım. Ya Kerime kay nişleybesin. Buldu Zahrakayım. Başka bu turda kuzgatma da silekme de gerek. Nersen ne? Yok kızım yok, bir nerse yok bana. Gayni bay. Kamerbetkem. Eniğinni hatınlık kasrat, eniğin jüler kirlenip mataşa birov bulsa. Gayni bayağı mahtır ol dostum tüti. Bizden hani bir kimge de kiyevge çıkmayacak. Şulay bir tane. Şulay kızım. Kızım. Şulay da bir. Misilisin sinani.
Камар бәпкәм, син әле сабый гына чагын күп нәрсәләрне сабыйларча хөкем итеп карыйсың. Камар, Кәримәкәй, тик бер читрекле ягы бар. Ул синең кызың гына бар дип белә. Гапләхәтегезнең дөньяда барлыгын башына да китерми. Белмәү әйбәтрәк тә. Баштарак кызың белән генә күченеп торырсың. Аннары күз күрер. Сәлим малайыңны мәдрәсәдә укытырга уйлап тора имеш. Малайың мәдрәсәдә укып торыр. Ират буласы балага әйбәт кенә ул. Сөйлейсің сен достым Түти. Әни, әнеге аузыңа су капкандай бер ни дә дәшмисең, Ризалашып беттең әллә? Балакаем, нишимсің әсің? Бұлай да уйлап қарайым, тегілей де уйлап қарайым, я нишимсің? Уйлап нитеп торасы юк инде монда, Кәримәкәй. Алдыңа төшкән форсатны кулдан ычкындырырга ярамый. Андый бәхетле форсат гел-гел идәнгә төшеп тормый ул, аңлыйсың? Тортма әнине, достым Түти. Үз колакларыма ышанмый торам. Әтинең каберенә салган туфрак җилләп тә бетмәгән көйгә. Ризалашсаң, әни, мәңге бәхиллегем булмаячак. Алай дип әйт. Assalamu alaikum. Вағалейкум ассалам. Вағалейкум ассалам. Turganuz. İsenler misiniz? Siz kaydıraşıgasınız mı? Kamer tutaş. Tağı bir bayga sizin motor kurşaklar kirekken. Qarala, qızım. Qamer, işittin mi? Ya, nişlimiz? Bik sım kilindi indi. Bik oşıgış zakaz bu anagına. Курчак өйнә минем әни естарак икән. Аның белән сөйләшегез. Milyonlar bilen şiirtüşü bir boy hayırşı kızla ülengen imiş. Dikinin yaş bişesi birinci tününü özünün iyindeki gadetince iski bişmetin bürkenip idenge yatıp yıklagan imiş. Unutma ne bu? Kelepuş melepuşlarını. Gayni boy fatını sin hazır. Oğlum, işsiz tırığa könükmegen bir bayabzı. Boy abzı? Mena koşup kilgenine un tevrek bulalı, haman da beni üzerinden erin gidip sanamaysan. Yarı. Mena etmen itmegine kibitke çıkpansın. Yarı yansı şurtsın. Uşunda jeyil etip prikaşıklardan. Gayni boymunda sokulmadı mı deyip kışa kaldırıp girgensin. Kürügüm bir yanaşı bite almayın, biteli bayabzı. Taşla. Taşla dedim. O şüşfiyarını jiyarga bizde asraf kızlardan etmegen. Reseyde don tutkan kuppes Gayrettin Bedriyev üyünde yaşaysın, onu kıyında oğuzunun hayırşı şaklarını. Dağın bir merte emre bu kelepuşlarga tutunmanımı kursam, oranı. Keyfim kırılıp kaytkan dinme. Anısı da manısı yirtege. Gaptiraşitimin kırığı tulaydı. Şunun işi bulsa da evletikten buzlar civerip olmasın iken. Gaptiraşitinden Mana nerse boyda tanışkına, motorgına, ipligine yaşasın kilse ol isinne hatirinden sızıp taşla. Ay Xudayım,
Nindi gaybım vardır senin oldu. Yalanıp çıkmadım bit. Üzün bit kat sıratıp aldırdın. İbik zor hata işlegenmen. Otur hele. Ne olay oldu bugün erten sana kırıp çıkıp gitti? Kim etti? Yok, bir kim de kırmazdı. Aldaşma. Senin bit kızının üstüne dağın malayın da var iken. Min bit bile eydi. Jinavlaşıp minden şurada yaşırken adaşkansız ha? Второй гильдии купец Хайнеттин Бәдриевні тіп başına отыртырған adaşkansız ha? Barıp çıkmaz. Yok. Әгер де мен ол Ғабдрашид банқасын тағын бір мәртебе мұнда көрсем параны. Yok, sen belki ол кішігіңе менің мүлкетімнен үліш шығара башлауында сұраrsın ha? Korkma bayavcı. Sıramam onun barlığın yaşırıga uylamagandaydım men. Mana Selim bayının kengeşini tutkan buldum Jüler. Selim bayının? Eye. Akarısı şulay. Benim düşmanımın kengeşlerini tuta. Hanım bilen birge eşnelik kırıp yatasın mını benim arttan üzünün aşağın tabağına kekeyitip türlü planlar kırıp Ay Hıdayım. Nindi planlar kırıydı. Malayının barlığını eytip durmasın. Üzü sevime okutam deyip kış orkılı eytirdi barı şulgına. Kızımın damında kuşesi kilmeyen. Ne bir görüşüş değilse olgan. Ol, İgrek kaderini bilmegen ol yüzsüz bile kureşlerimiz aldı hele. Nerse bulgan benim kamerge? Men aytmeliyim bilgine oranlarga, kibitlerge çıkasın mıydı? Sen? Şunda oran sözüne de kulak sal. Bütün kazanın dilinde, senin kızının ismi. Kim barmak izi şunun bilen deyip durayken. Estağfurullah. Benim kamerme. Nege sen benim canımını koyuzluysın ha? Yetime kız diye işte şu bağır koyun sıymadığında patşa saraylarından zor yırttın ha. Yemin başsız. Ondan o etken idi kızım. Eni ışanmasın ul baylara. Onlar baştan buna yumar bulup kılanalar degen idi. Fakat bayan bileykesin onu boylarının aldı ikenliklerini. Nerse? Nerse kakılma? Nerse elle? Nazlar için deyinler gire tüylüler mi iken? Ağılma benim kamerime. Özüm olayım da. Kamer gibi kız, saf kızlarını izlep karısın. Baştan. Saf kız? Kamer mi? Benim özüm ne de? Pişen pazarında vafa bilen. Ağız koyuşup tavuk gibi kıtaklaganların 2 mertebe görüp kaldım yani meselene bir bakta. O atışıkka şişanmagan dedim, uşanasım kilmegen. Yalgan. Bütün gaybatını senin malayın taratıp yeri. Qara, saat nişanı ko'rsatak ishga to'g'az. Sening so'm oltinga turliq qadri balan qo'ydayri 15 yoshlik qizing, ha? Yo'q. Второй гильдии купец Хайнеттин Бәдриев'in fahişeler balaganına ilgilendirmeyi koymam batırıyı. Hayda bulsun. Dostum tutuyumun halin bilirge gitti. Hayda bulsun. Ay, Cafer neşisin. Здравствуй! Кімді бәйтім сені, ә? Онай deyip мәлі? Кәріме жинги deyip мә? Cafer, nesin ne işletmesin ha? Jingi bulayım şiver. Şiver Cafer. Ey şu. Atayımның kadını bir tanesi. Onay diğer mi dedi alaysa? Karalı Cafer. İşte bulay uzingine. Bas bir bana o kilin koya. Bas bir bana o kilin. Koya diyeyim. Ey şu, unutup duram ekensin sen mene onay deyiş bulgaç benim xатын сиңа келін була бетинде.
Bunun bitinde Tatarlar etmişti. Meşi ballasına da... Koylarda buldum balam. Sina baribir tugilmaydi. To'xta! Senin bilan silashasiz so'zim bor. Orada meni yiqim kelar. To'xta qizim, silashasiz so'zim bor. Men bunda seni kutib o'tiraman. Ko'z yumishar soatning necha ekanini bilasizmi sen? Qo'ylarda kimlar bilan yuriysan sen bolam, ha? Qo'rqmang. Salim boyning prikaziga Vafa bilan dinasiz. Vafa? Vafa? Amalar o'g'il otam bilan o'g'il obiyim sening butun qozonqo'doningni shug'oqqonin bir-birin qaytib siladilar. Aytsinlar. Xayniboy menga bir kunda dedi. Menga isirib molaydi. Xayniboy senag'ina yurish. Qurma. Ona kuyovga chiqqanda meni bilan kengashishni kerak deb sanamadim ishani. Qizim, Menda o'z yozmishimni qirma. Bolam. Elim bilan nishik silasharsin seni. Sen bit menim etagimdan tushganini bilsang. Bilemeni. Shunga seni tashlab ketmay turam aliga. Aliga? Aytib o'tir. So'zingni. Qozondan ketam menani. Voy qizim. Qo'ya ketasin bolam. Kimga keraging bor sening mana aningdan boshqa? Kimga kerak O'sha tomosha. To'g'risini aytib siylashiganda. Men endi ko'kdan sobi bola tugil. Dunyoning nindi ekanligini bila boshladim. Mana senani
Gayni bayının kızı Hadişeni gine al. Ул атасының сүзенә чыгырга куркып бер мәхлукка кияүгә барырга риза булды. Ә менә хәзер әни үз үзенә кул салырга җитешеп нишләргә дә белми. Кем әйтте? Үземе? Ни аерма, ни мин беләм шул җиткән. Кызым, балакаем, нишләсен? Сын елавы шулай булгач, үз атасына каршы бара алмый бит. Кызым, мин андый мәрхәмәтсез елаларга. Вафадан башка бер кем дә кирәк миңа. Ә син каршы төшсәң, төшмәсәң дә үземчә эшләячәкмен. Кызым, Үземчә. синең үз язмышың белән үзең хәл итәргә сиңа бик иртә аңлый. Sen de dostum değil. Eyvət əli. Özünüz ne xəbər? Ömer Məkkə, Kərim əkə. İrtəgə Ғабдырәшитіңнің қырығы екен, ешнеге бір сөз айтмады. Ай Алла, әйтеп нишлимсің? Оздыру турында Ғәнибайға әйтеп қараған едім, ишетәсе дә килми. Ярый, Ғабдырәшитіңнің қырығы үшін борчылма, бірде борчылар орын жоқ. Әйдә, мә, җәһәт кенә киендә киттек. Туктале, сен ортасында каялып бармакчы буласың син минем. Менә син Ғабдырәшитіңнің қырығы үшін борчылып, кайгырып утырасың. Ә изге күңелле кешеләр инде аны әллә кайчан кайгыртып куйганнар. Үз башларына. Кемнәр дустым түтип? Сәлим бай. Ул әйтә, Гайни бай кирләнеп маташса үземә генә килсеннәр ди. Флигелемдә генә булса да, якын кешеләрен чакырып үткәреп җибәребез ди. Шәригатькә туры китереп әйбәтләп уздырсыннар ди. Бар расходын үзем тотармын ди. Әйдә, Кәримәкәй. Әйдә, расходын үз кесәсеннән тота. Олы кешене көттермик. Әйдә, җәһәт кенә барып җитик, Кәримәкәй җәнкисен. Әйдә, әйткәнне тыңла. Әйдә. Нәрсә булды? Кызым, мин хәзер кайтам. Бер кая да барма, зинһар өчен яме. Нәрсәдән әйтмәкче булган башымнан чыгып китте. Кәримәкәй, Кызым, өлгерсең бит. бер кая да Хәзер китмәгез. без ярыймы балакаем? Әйдә, Хәзер кайтам. Хәдичә апа. Саумы хәмәр үскән. Сагынып беттем үземне. Нишләп бик сирәк кайткалыйсың? Сирәк кайтмас идем дә, үзем кайда икәнне аяр алмыйм. Тегендә кайтсам кыршаңгы кәҗә тәкәсе каршы алгандай була, монда кайтып керсәм әти пыр туздырып кире бара. Алай түгелдер инде. Ни эш? Шәй куйыммы, Хәдичә апа? Кирәкми, җаный. Өйдә тагын кемнәр бар? Берәү дә юк шикелле. Бигрәк яхшы. Бер рәхәтләнеп йокы туйдыра алмаммы? Шул җан киеген күрмәс өчен генә булса да тау чаклы алтын кызганмас идем. Хәдичә апа. Менә сиңа зур сабак укыйм Рөскәнем. Кеше кара кайткалаганчы кереп бикләним әле. Бикләним әле. Мен бит суксам, мирәгәйлерәк тамызармы? Кабылып кына кара. Нишләрсең, ә? Әйтеп кара. Анайыңның бышарак итәгеннән төшкән кызы. Тыңлап торган бит бәдбәхет. Ей, ашыкма. Иркенәп сөйләшик әле. Бер кем дә юк. Шакта файдаланып калыйк. Камеринский сеңлекәш. Кара каш, кара күз.
Йөрәгем бераз түз. Ya. Şundan işleriz. Шуннан минем койнар куллар синең эссе вә йомшак тәнең буйлап аска табан шугана. Сине мондай изге эшкә өйрәтәсең дә. Бүтәннәр белән ничек кыланасың? Минем белән дә шулай кылана. Мин менә шулай кыланам бүтәннәр белән. Паразита! Кирәгне бирәм бит! Алама хәерче! Әти! Нәрсә булды монда? Әти, менә бу урамсы бер кесәйдә Җәгъфар абый гыйшык уйныйбыз дип сырпалана башладык, бая алмыйсыңмы, син бит миңа сеңелеккәш кеше дигәч типте. Монда йонсыз. Шуның сүзенә ышанасыңмы, Гайнибай? Менә нәрсә юнсыз. Шушы секунд таугыйымнан юк бул. Күземә күренәсе булма вон! Җәгъфар абый ул дияти! Мин барын да ишетеп тордым! Кабер! Кабер! Вафа. Киргә ярый. Ишек бикле түгел. Кемсез? Ни йомыш? Кабер. Хәдичә апа. Хәдичә апа. Әйдә уз. Түргә уз. Рәхмәт үскәнем. Көч хәл белән эзләп таптым үзеңне. Зөһрә түти табып биргән фатир шушымыни инде? Бигрәк шыксыз урын. Жүнрәген таба алмадым икән ни дiyum. Вакытлыча ярамаган тагы. Ә миңа ни, озак тормыйм мин монда, Хәдичә апа. Башка фатирга күчәсеңмени? Ник Зөһрә түтиеңдә генә тормыйсың? Дустым Түтәй, минем Вафа белән очрашуымны энәми. Монда килгән сайын мине өт итеп сүгеп китә. Шулай еш очрашасызмыни? Шундый акыллы кеше ул Вафа белсәң иде. Вафа акыллыдыр дип әйт. Син үзең башыңны җуйма. Вафа турында төрле имеш-мимешләр йөри. Көнчеләр гайбәте генә ул. Чөнки кыска гына вакыт эчендә атасының бар бурычын түләп өлгергән. Эше көннән-көн үргә күтәрелә. Менә шуңа кешеләрнең эшләре шартлый, Хәдичә апа. Бик яратасың ахры. Вафаңны. Бер көннәрдә миңа әйтә. 16 тулгач миңа кияүгә чыгар идеңме, Кәмәр дип. Син ни дидең? Алтын тулсын, аннары күз күрер. Я муенга тагылырга тора икән бу кыз дип әллә ниләр уйлап бетерер. Хәдичә апа. Дөрес әйткәнсең, акыллым.
Başını eğlendirir de min jüler gine. Hey bilsen idi benim hallerimni. Bir kim sözüne de kulak salma. Uzun kimni soylagansın şuna aşık. Kız bala nersanlı ol diler de başlarımızın aşıylar. Tegi zıhret öteyiğine de beygişanlı bitme. Tıştanına izgi ferişte bulup yeri buğay ol. Tegi sekinene de şul harabikten iken degen sözler iştile. Sak kılan özkenim. Yok. Sen heybet bilmişsin onu Hadiş yapar. Dostum tutay bulmazsa uğramdağına kalasıydım bitmeyin. Benim için dünyada hazır iş güne kışım var. Sen zıhret ötey. Hem vafa. Rahmet özkenim. Tik şulay da dünya bir katlaulu. Mine sine de benim eti yalvarılarıma da karamışa tuttu da bir gayipsizge kızgı salkında uğramga koyup çıkardı. Benim için de elle var elle yuğul hazır. Heti arkasındağına behitsiz buldum şul min. Mengi behilligim yuğana. Kaya varıp sıyınır yerim de kalmadı. Yaşaysam da kilmi hatta. Ağzından jil alsın digin Hadiş yapar. Şam! Üzümde kurşak buldum şul min kurşak. Hırımburga gidip varır idim. Heti tavuk birgen irip talaq etmeyi. Hırımburda benim bik yaratkan tuğanlarım yaşay. Zor bozar kırındağına. Hani ülgeç nişiktir şitleştiler. Hani donlıklı kızıl mal bilen sevdegerlik etti şu aileden şıkkandı. Heti vafadan doğurraktırmış da yaşayan, ilenip kıneretlenip gitken kozgalıyım. Yok. Eyda bugün benim yandağına kal Hadiş yapar. Yüzünü tiyiş kışı seni tını boyu tilmerip izlep yersin hele. Yok Ömer Üskenim. Min bugün alay dalım. Buldu. Seni görüp hallerini biliştim. Dağın ahiretlerimden biri ikisini görüp sileşem de. Benim turdan igine etseler de şınga almayam Üskenim. Hoş yetiştik, bəxtli bul Ömer. Bir kızla kayrılış kanday kılanasın sen bugün Hadiş yapar. Dünya halin. Kim bilsin? Hallerin diyelisin bugün. Dağın şulay kirgele Hadiş yapar. Kim idi o? Bir tanış kız sen bilmişsin anı zıhret ötey. Sena tigindi mındığına tanışlarımdan sak bulurga gerek. Senin mında yaşaganыңны біреу de bilirge тиеш түгел. Gayni bayның dünya bitirip izletkenen bik yakşı bilesin. İzlete pışağım. Kop çıkarmagan bulur idi. Gayni bayның özüne sen bir tiyine de kerekmisin. Eniyen taptıra. Dirisin gına et hele dostum tuti. Hayır. Hem sen özün tulap tırasın mı şu şifat yarışı? Yamavlı yolğunu satıp mı? Enime? Kayan alıp. Gayni bay eniyinin koluna şulpı talir tenkesi de tutturmay. Et hele dostum hele. Hele vefat ulime. Senin tilge alma şunu. Unut ul mürtetini. Öz hocasın tişlegen et iken ol. Selim bayның бар sirlerin itek astından gına Gayni bayga satıp ketkan. Oşagan tabağına tükürgen nemerse. Hazır ene Gayni bay bilen birge birleşip Selim bayga etlik kırıp etalar dey. Sen akılga tuymaz bala. Sen Vafanın atasın Dalgavay yandan kim kutkardı deyip bilesin. Selim bay. Mene hazır Vafanın şinden sibirki bilen işirip çıkargaç koya barıp sıyınır iken көрür. Nişik vafanı işten kudumun Selim bay. Menen yeşil işkin boyu kilip görünmegen demek. Unuttum. Çuşka bureşin kesin. Kim akşasında bir koygu kurmi mene munda yaşap yatam deyip bilesin ha? Selim bay akşas. Anın ne katnaşı var? Tuti.
Күрсең әй достым түти аның. Аның менә эштейіні дә кирәклинең аты кышынмасын мин язмышка. Ул да түләмәсә кем түләр иде монда яшәгән өчен башсыз бала. Туктале достым түти. Телеңдәге Сәлим бай да Сәлим бая менә сине яучы итеп җибәрмәгәндер ич миңа. Җибәрсә бик сөенер идең әле. Гайни байга ачу итеп кенә яллатты бит ул бу фатирны. Бер дә акчасын кая куярга белмәгәннән түгел. Мәңге рөхсәтем юк. Йөз килбәте килбәт булса иде. Әйтмә син. Seni әсән артından гына җибәрә кирәк икән. Бөтенләй башымнан чыккан. Онытып җибәргәнмен минем бит. Гайфәтдиннәргә кереп чыгасым бар иде. Нихәл? Кәрәк күрше җибәр кызый. Минем өчен фатир хуҗасына син түләп торасың икән, Сәлим бай. Дөрес сүзме ул? Кем әйтте? Зөһрәме? Бер кемгә дә дишәсе булмады дип күпме кисәттем үзен. Хатын кыз сер саклый беләме? Нишләп түләргә булдың? Әҗерен өмет итепме? Ярар. Моннан ары түләмәбез. Нигә утыр димисең? Әллә чакырылмаган кунак дипме? Гафу ит бай, сине кунак итә алмыйм. Чөнки минем янга тиздән бер яшь егет киләчәк. Синең өчен мин бер карт бабай значит. Шулай бик өлкән күренәммени? Кемне көтәсең? Минем куып чыгарган элекке хезмәтчемне? Әйе, Вафаны көтәм. Biz onu bugün kürtmeyimiz. Bana şular. Ya şundan işleyimiz. Ne derse şiber kızı. Misina yakışık kına dileyim. Akıllı bulsan gül balda mıydadına yüzersin. Kabatlabeyken akıllı bulsan... Kagılmağız mиңа. Kagılmağız? Гайни бай малайы bir тапкыр кагылып караган иде инде. Ишеттем. Мин сиңа җансыз курчак түгел.
Бар! Fahişxanelerdeki marjaların bilen tiptir, Selim boy. Hayda vaktimde geldin canıyım. Korkma, uz önündegine batırın. Kuşaklar bilen şundagına oynayın. Çünkü jünlü yıkla kırpmaylar ana. Niye 3 gün boyu gelip görünmedin? Bir özüm neler oynayıp bitirdim. İşlerim tıngısız buldu, silerimleri bir. Kop kırsağın kiyirip. Yaş kızlar şüplep yerge kup kalmadı indi hazır. Senin boyga. İşlerim biraz gına şeylansın da. Yaşın tuy ters kamer. Allah bir sadege. Vafa. Vafa. Hani işte bizim turda türlü gaybetler taralgan. Ni gaybimiz var bizim. Şu kart terinin etlege bitinden. Aldanıp pişirak planlar karıp senin üzünü köyterişin nilerine kullanmadı. Mini de oraya kırttı hatta. Senin bunda ni gaybin var. Senin bir de yaşını canı. Senin başına eğlendirge ol kuştu bana. Demek sen beni şulay. Yürü aldalar. Yok. Min anda ulip karşı yedim. Oğulda yandık biz. Size gelinin bir. Muyundan boruşka batkan şak. Selim Bey öz yanından şakırıp aldı da. Boruşlarınızı özüm төлeyim. Sen şunun için kamerini özüne karşı ettirgen bu. Tek tırnak bilen de kakılmadı. Anlayayım. Senin naşar darını çıkarıp öz koluna düşürmekşi bulabı. Toktali men aytam, toktali. Yürü ol kuşkan şaklanayım. Başta bizim boruşumuzun tülesin. Ben şulduk gelişmedim buna Kamer. Zıhret ötüyor. Vafaga bir de şanmadım kesetken edi. Demek dürüst bulgan. Qaysı sözün haq senin vafa? Illikleri mi hazırgısın ha? Hazır gafu utenuvum hak Kamer. Sen şu eşeki hatun iyiştirdi bitindi bu arasında. Selim Bey kuşu boyunca. Enini de şu kabahat maksattan kevga verdiler. Kuptan Selim Bey kuştanı bir dul hatun. Anini gayni bayga bir ünüge kirek bulgan. Seni uğramğa kudurtup çıkarışın. Öz yiğizini satkandan
Kora lakin sen onu bilmegensin baba. Kazanlar giden mi? Bütünleyge. İşittin mi bütünleyge? İzlep 20 milyon adam. İzlep 20. Nefesin ne kamer. Vallahi ne kamer. Canım bekle vallahi. Kora sen. Kamer canım. Şimdi kora senin boynunda üzümün değişik dolu. Эй ты! Казанский сиротанус, вставай живо! Здравствуйте. Однако. Ну, здравствуй, коль не шутишь. Ты что же, милая моя, меня, хозяйку дома, заставляешь клянчить за аренду квартиры, а? Ты что думаешь, у меня других делов нет? Да на тебя все мои работники жалуются. Ты сколько времени уже не вносишь за жилье, а? Прикажешь полиции тебя сдать? Мими татар кызы, мен урысша аңламыйм. Не понимаю, говоришь. Ну что ж, тогда я могу повторить и на твоем языке. Менің йұртта клиент татар, так что мен сені татарша сатып жібер алам. Сен нишләп мында яшәгән өчен күпме вакыт инде акча түләмисең, а? Полиция чакыртыйммы? Зинхар өчен полицияга әйтмәгез мине, зинхар өчен. А нишләргә? Минем йорт богательня түгел, мен сені монда бушка тота алмыйм. Матур кыз. Акчам бетте минем. Миңа тиздән Казаннан бик күп итеп акча җибәрәчәкләр. Минем хатны алганнардыр. Мен ишеттем, син Казаннан сбежала. Качкансың. Юк. Качмадым мин, миңа китергә туры килде. Казанда кемнәрең бар? Бер туганының бар, ул мәдрәсәдә укый, ул бик кечкенә әле. Әнием бар. Ул бер бай купецка кияүгә чыкты. Менә шуннан күп итеп акча алып миңа җибәрәчәк ул. Да у тебя сильная простуда, милая моя. Үтә. Салкын тидеме сиңа? Үтә. Үтә ул Наташа түти. Значит, син мине беләсең. А үзеңнең исемең ничек? Камер. Камер.
Да у тебя сильный жар, милая моя. Ну, нәрсе деп едесің мұнда Оренбургқа келдің, а? Туғанların var mı мұнда? Туғанlarım yok munda. Hem de benim bir dost kızımın tuğanları var idi. Bazar tiresinde yaşıyorlar idi onlar. Tapmadım minalarını. Kazanığa hat yazıp adreslerinde sıraya almayayım. Asılını buldu o kız. Açı asılınğa. Yeri bilen aşarttıralar idi. Ha sende yer var mı? Yok. Yok lan taşı tuttuğumu bir geç bitelim. Ha neyin bile misin bunda turganını? Yok. Bir kim de bilmeyeyim, bir kim de bilmeyeyim. Ну вот. А говорила, что много денег пришлют. Вот что, милая моя. Сена бик тизгine тірілерге керек. Погоди меня минутку. Gelelim bunda matur kız. Mene bu bir geybet daru tiz orada tirilter. Yok. Yok Natasha tutayım. Bu bir Müslüman. Müslüman kızı. Ha Müslüman kızlarına işirge yaramıyor, günah bular. Ha Müslüman kızlarına şiirlerge yarıyor mu? Ну-ка давай, мен сиңа бик тиз тірелерге керек, мен сиңа нашар нәрсе бермем, ну-ка давай. Оялышып қой. Быстро. Öyle şulay. Ну, biraz yılına başladın mıydı? İşleptir boş eylene başladı. Birinci tapkır içkende gül şulay bulağı. Вот что, милая моя, qarab turam da men sen aşıysın bitsin bana. Benim работникларым zira senin üstünden жаловаться etkenler. Ну-ка давай, tağın bir neşip koy, ata faydası bulmayacak. Yok yok. Eneyim bilse canım ne alır idi. Әнең yok bit bunday. Yını tanı öz başın bilen yeriga kerek. Davay, men sana naşar нәрсе bermem. Привыкать пора, милая моя. Sen şiklenme Natasha tutayım. Min saf namuslu kız. Ышанам, ышанам. Ну-ка давай, кийл әлімінді. Шоколад ашат, а то бик тиз исірәсің, давай. Benim erteden birine uzuma bir balşık ipi de kopkanım bulmadı. İpi kaydır beni. Давай, кийл. Аша. Yaxşı kişisin Natasha tutayım. Sen beni bir kuru dev anladın. Emin sana barısı işinde akşa tüleyecekmin. İşke gına urnaşayım. Bir iş gerek mine Natasha tutayım. Hansı. Abdurrahman iş kaçmaz. Akşasın da şilap tülersin, конечно. Men özüm sana bir bik yaxşı iş tabam. Ağzına. Ne işleyeyim diyeyim? Sen özünün büyük matur kız ekanını bilesin mi?
Ты прелестна, как куколка. Курчак, курчаксың. Қойда құршақ. Мен сенің курчактай матур қыз деп кіне айттым. Жоқ. Құршақ түгіл мен Наташа түтей. Олайды бір қойшанда айтмағыз мені. Нәрсе инде қызы, Мен бары тек матурлықны яратам. Нәрсе біз татар қызлары, 15 яшта кияуге шығабыз да, біздің матурлықны біреу де көрмей, потому что мужигирлеріміз бізні шыланға биклеп қоялар. Сен ақыллы бол, яма? Башқаларға шама. Отощала ты, видать, от безделья, милая моя. Кил, давай. Шишін әлі. Қариқ әлі. Сенде фигуры матур мекен? Жоқ, Наташа түтей. Шеткіш алдында шишінерге яламын. Ну вот, нишлеп мен сені шеткіші болайым. Сен менің ертімді тұрасың. Мен ашадым, өз қызым кібік сен меңа қазір. Ну-ка, бас әлі. Туры бас. Қоллап. Ненде зұрбайлық бар екен сенде қызы. Ну. Ялма. Это пройдет. И не вспомнишь потом. Какая роскошь. Ты впрямь Камер Казанская. Дорогой мой, Казанский купец первой гильдии Салимушка. Боже мой, сын был. Мин, Наташенька, это я перед тобой стою. Ну, здравствуй, моя кошечка. Здравствуй, Бухар-Псие. Исанма, Салимушка, Исанма. Асин, Салимушка, что ты сильно сдал. Ты что, станет, что ли, собираешься? Ну, что-то тоном Минсина, Салимушка. Да не спрашивай, не хочу говорить. Күрем, senin işler alda gül. Да, Салимушка, золотую жилу нашла я! Я, Салимушка, сен нишлеп көптәннән күренмисең, Қайда сендәлі кығыстыра, сябой! Шигәннәрен қоясың сенің, Салимушка? Не дела, Наташ. Ну ладно, біткен баш біткен, гуляйттік, гуляйт. Ну так вот, таким ты мне нравишься, Салимушка. Я неше қыз керек сена бүгін, Шәу,
Или как по-старому сразу вешал, Салимушка? Ну что ты сразу бишь? Ну дай-ка одну для начала. Что так скромно, Салимушка? Ну, потом посмотрим еще. Зато я сегодня тебе такую конфетку дам. Смотри, бармакларына не проглоти. Между прочим, тоже татарочка, Казанан. Эй, потише там. Позовите-ка сюда казанскую красавицу. Вот сам увидишь, Салимушка, все мои клиенты готовы бросить к ее ногам все свое состояние. Ой, ну прости Бас! меня. Бас, ты быстро, бас! Бас! Başka içmedi bektim bitmişsin Kamer. Да, виновата. Вот, Салимушка, на всю ночь bu kız sina. Ну, Син, Рамбур публичный yurtunda sen beni hala tanımıyorsun mu? Senin işi boylar bitmesin de. Barınızın da tanıp kalırgadır договорға қол қоймадым. Ақшаңны төле да прошу менің апартаментқа. Как ты себя ведешь? Веди себя прилично. Не ори на меня. Салимушка, а? Пошли. Пошли, бай. Toqta, kalapushi chiqar qiz. Yaxshilab qarali menga. Qadrisimi sening bilan menga motor qurshaqlar yasab bergan eding. Матур курчаклар? Ялгышасың, бай. Мен өзім матур курчак. Менә шушы үләксә кырты Наташа миңа шулай диде. Не болтай ерунды. Салимушка, дорогой мой, бәлкім сені башқа қызына кетірге керектір. Сайла зинхар ішіне. Наташа. Наташа, мен bu kızını с собой забираю, навсегда забираю. Салюшка, она мне в копеечку обошлась. Ну, күпме төлейсіңсің? Benim bunda akça yok. Но ты меня давно знаешь, Наташа. Күпме сұрайсың, кетіріп беремін. Кеттік, Камар! Нет, Салюшка, так дела не делаются. Ақша кетір, тогда уж забирай ее. Ну ладно. Мен қазір ұрап келем, Камар. Но сен бір кім білән мені. Мені күт. Ну, козы! Нәрсе қарап қаттыңыз? Быстро за работу! Kazan bayları, rahim ediniz efendiler. Elle Tatar hatun indi bu marşa. Sen haber ver tükürüğüne, yaydı. Tilinden koymuşsun beni. Tatar işi, yaydı. Здравствуй, хозяйка. Sen misiniz efendiler, sen misiniz? Ya, sizni как обслужить? Обслужить? Обслужить. Менә bu benim компаньон. Ну, первый раз ушанный җиргә килде. Значит, аңа бик шәп бер кыз кирәк. Сен бигрәк инде кайнапсың. Ну, лично минем үземә простойрак булса да ярый. Наташалар булса да ярый. Min özüm Natasha efendiler. Мамалар шиккуда. Простойрак маржа дигән кебек. Ну, не опытный еще.
Коньяк есть? Есть, господа, у нас все есть. Рахим итіңіз, зинхарышым. Әфәнділер, күтіп қаламыз. Шундый маржалды хуритей оздың бейтін алаққа сос, Нишлеп алдан ук кисетмеден кая келгенибизди? Соң енді өнегаш, байлар арасына кіргеш байларша гүле кетсін дедім, Вакытыбызды юкка сарыфты беребиз, Гайни абзый. Ырымбур базарында Сәлим байны күрүп калгандар деп. Аны мана сизип калганчы бүтүн планнарын таркатып үлгүргө керек бизге. Бир йыгым салгаш, мең аякларда турып басалмаслык булса кабакат. Биз жидди эш белән шөгыльләнә сурына. Фахишәләр белән тиктирмәкче булабыз, Гайни абзый. Изге, ярый, Гайни абзый, син монда кал, әйме? Мин хәзер киләм. Мин хәзер барып киләм. Мин жидди эшләр белән шөгыльләнәчәкмен. Кімер іш бұл? Я Құда. Кімер. Сен. Нешік мұнда? Мені өзләп йөрмә дип әйттем бит мин сиңа. Син Казанда да знаменитый, значит, Камер. Все тебя узнают. Пошла ты. Знаем, конечно, ол бит біздің Қазан Сібіркесі. Тайны, тұқта. Мен бит. Хаман да яратайдым сені. Нишлеп мына мұнда келіп кірге болдым? Мин дә үз гомеремдә бер генә кешене сөйдем. Син. Ой, bu şeyde. Haydi. Yok! Сын иде бабакая. Нет уж, она моя собственность. Акша есть, забирай ее. Нет, так у миника. Akşam kapı girer. Mine bu işteme. Умный! Onun kaynaklı yanına kapı akşam var uç kızım. Урам Сібіркесі үшін 10 мың ақша шығарып салды dey біреу, малакасос. Мына мен айткендерге шанмаған едің. Мына шундай біраз жерге келіп жығылырсың деп ойлаған, емес сені бүрделкен тәйі. Мына баға, сүйеркенің шын езін көрдің? Айда, яқшақта тайдық мұндан. Тайдық, айда. Бірәлі, мүкірді сен, үшіңді шолай баштай тұрған болсаң. Көрін, несе керек, сенің миңа мұндай бір компания ол, Ben seni bulayғына бітіп айтам. Алло, барышня, вызовите, пожалуйста, жандармов. Да, это я, Наталья Андреевна, будьте добры, я жду. Бізге мына қадыр жандармларына жетмеген еді. Бүтін планlarımızды жібересің бүйтейді. Тайдық мұндан яқшақта. Тайдық, айда. Мен hazır келем. Мен барымын сені қозан алып бітем қадар. Мен hazır келем. Мен hazır. Ну, я не знаю, милая моя. О, боже мой, Камер нәрсе болды енді сиңа қызы. О, боже мой. Ну очнись же, Камер, ну очнись, ну. О, боже мой, ну скандальная же ты девка, Камер. Слушай, хочешь, я тебя в другое место переведу, чтоб твои из бывших никто не нашел тебя, слышишь, Камер?
пропадет. Ты зачем пришла? Камал, olay deme etmeyindi. Ben seni sağınıp geldim. Вот, гостиница тебе принесла, милая моя. Mine bunda almalar, mine bunda смородиночка. Зато полезная. Давай, угощайся. Давай. Yok bana ne kireksin atağa. Canımını sorup alır kadip geldin be. Там ведь проведать и Yalvarlar! Ulak sen sizmesen sen bir adım da atlamışsın. Min bana bunda işin şu an yatamında işler bir de gelmedin ha. Палатın yaktı. Evet. Зато берузин yadasın kameraya, слушай. Senin bardalın da bir kişefiydi bir de. Sirengen bular. Sözümle ifleşkın. Karık. Karık. Ладно уж. Айтам. Не буду тебя долго мучить. Между прочим, senin omurganını işitkəş min жыладым. Ay, güldürme içmesem Natasha. Слушай, kızım! Sen işler yüzünden indi şiir varlığın mine etmedin ha? Метаренбург'un самый знаменитый bayların min sana bileyim. Şehrin en zatlı bayları bitsinde burada. Банкирлар, купецлар, артистлар. И вот сама знаешь, кого только ты не угостила своей болезнью. Вот! И ты угощалась, сядь, тебя заразу подцепили. Klientlarının barısında yaxşı hatırlayın. Ну так вот, hazır iş sudda. Benim заведением написать этим ёптылар. Я огромный штраф заплатила. Hemen işim. Kıyrığını kıskanlar demek. Hazır zorlanırga geldim ben. Kim oldun da? Өзіңнің құрбаныңа зорланасың mı Natasha? Камер, миленькая моя, маленькая моя, тонали меня зинхарыще. Камер, слушай, Камер, милая моя, тонали. Я тебе огромные деньги заплачу. Ты сможешь жить где угодно, Камер. Хочешь в Москве, хочешь в Париже и сможешь вылечиться где угодно, Камер, слушай меня, маленькая моя. Agarda sen ул şirine benim заведениеға келген жоқ сенде бар еді деп айтсаң, деланы тоқтаталар Камер, а? Слушай, миленькая моя, ну что тебе стоит, Камер, ну что тебе стоит, а я тебя злачу, ей-богу. Senin kulğa gelip kapkanda. Ben taptaza. Ну прости меня. Saf kız idi. Кешір мені, зинхар үшін кешір. Ну, sıra, nefes verirsen. Ha, kupmusun
sırısın sıra. Biren barında biren. Убирайся. Ну хочешь, я перед тобой на колени стану, Камер? Ну слушай, вакытта бит синең үзеңнең дә башың төрмәдә чирәячәк, кызым. Тегендә яткан хатын. Камер түгелме? Юк. Камер түгел. Тәлә, яхшылабрак карале камергә охшаган бит. Кәрим апа, мин Камәрне бик яхшы беләм. Бу синең кызың түгел, әйдә, бүтән палатлардан эзлик, әйдә. Бу синең кызың түгел. Әби чыгып китмәгез. Тәмле минем палатада. Юк. Юк, кызым. Килеп кенә керәбез. Саташып начар төш күрдеңме әллә, бала? Нихәл? Камәр. Тірнәсің инде? Саумы, Вафа. Biraz яткыралар әле мине монда. Кызым. Кешкәмені izlәп таптык. Нәрсә булды, балам? Нишләп больницага ятасың? Салкын мазар тидердеңме, кызым? Узакламый тирелеп чыгам мин әни. Син күптән орын бурда әни. Ничек килергә булдың? Кайни бай ничек рөхсәт итте сиңа? Кызым, әнең белән олай сөйләшмә инде, балам. Теге юлы да мине тыңламадың. Бу юлы үземнән бер адым да калдырмаячакмын. Менә Вафага рәхмәт, ул эзләшеп табышты. Гайни байдан киттем мин, кызым, аерып җибәрде. Ул хәзер Казанның иң шәп байына әверелде. Беркем белән дә санашмый. Менә Вафа белән бергә эшлиләр. Юк, Кәрим апа. Мин хәзер аерым эш итәм.
Sen uzak bulasın burada. Kızım, seni olup giderge deyip kildim. Ede kızım kiyin. Bu bölmede, sası bölmede yatma. Hazır gıplahat elinde benim bilen tıra kızım. Ede kiyin. Kızım, ede. Yok, bir kayda jibermiler minani. Üzümnün darın burada şirledim, ırın burada kaldırıp gitesim kile o şirini. Kızım, ben indi şiir bilen şiirlisin bolam. Elle işi gatalayın denir. Üzüm de bilmeyeyim. Üzüm de bilmeyeyim yani. Bilmeyeyim. Hani siz barıgız koydunuz ya mı? Gabdilahatke kup selameyt kızga kıtıgız, kızga tırılıp şıgamin hani. Kızım, Allah kuştadı gene. Karali yol sedakan var mı? Bulmazsa kızım birem bolam kızım. Kızım var. Var. Var benim akşam var. Kızım bolam. Neşiklerine kollarım tutumsun kızım ya. Biz konu versin benim bolam. Kerime payda biz poyuzga soğa kalamız iydi. Var ya. Gabdilahatke kup selameyt ya mı? Meşakkatlenip gelip yirme buten ya mı? Hoş vafa sağ bul hani. Hoş. Kızım. Kerime Men de tag'in kalapush ishine tutundim. Kerime payda. Iydi Kerime payda. Sesleşmegen bulasın oğul, nerse buldun? Senin bilen ne turda sileşim demin Natasha. Beylenmedi. Eyleşip kuyamıza şılınıp da gidersin ha kanat. Sen ripey. Şisti tigenek buldun. Sen. Sen tuaşak balamın atası kim ikenin знаешь хоть? Bilem конечно. Abi Kuba'nın ataları. Rıngur bayları. Bankirler. Akkaşlar. Aynen teginde saslı yıl yuvuşlar. Sanı gitsen. Ah Kamar. O sen kırsaklı bulganın aşılanası. А я всю жизнь мечтала иметь своих детей. А потом внуков. Маленьких таких бунчиков, пупчиков, чтобы детей А чё? Если я сейчас такая, ты чё? Забыла, какая я была женщина? Меня испортил один проходимец. Эх, ну давай, Хамар, ищем куябза. Жылынып да giderim, ну слушай, а? Бейленme Natasha. Ну ты лучше иди посмотри. Иди глянь. Солны koşan işle bitireler. Иди, Natasha, иди. Сал! Почти
yarayma Kamer. Sen korkma. Ол себе сelamet bulaşak. Не такая же будет красивая, как ты. Слышишь? Потому что ты все выдержишь. Ты еще молодая. Hatırlayayım indi ben sana. Sen beni гафу ettin. Ты девка добрая. Но не всегда! Эй! Отморозки стали! Работаем, воинственно работаем! Наташенька! Да! Мужчина! Да, я Наташа, Наташа! А ты-то кто такой? Vay, meni de tanrılıklı bildir hazır. Bütün kozanın üstünde tutkan первый geldi kupisini. Selim bayını bir kimde tanımaz şul hazır. Nuşmeti, nöçet Selim bay, Yusup'uf min. Салимушка! Ну, nerede buldu? Nerede buldu diyorsun mi? Bildim min. Boş. Понимаешь, bankrot. En yakın dostlarım, benim arkada senekten kürek bulan свежий kupesler küppe gündüz beni kışkırtıp doladılar. Бар байлығымны тартып алdılar. Нөбірсі кім деген? Мой бывший раб. Понимаешь? Ничтожный приказчик. Міне, қазір киерге киім, қозанға қайтырып оқыстайым. Ну как? Бродячая собака. Да. Ураметы мен қазір, понимаешь? Да, Gülem, senin de işler kırtılan ya. No benim işler seninkinden elbettirek, Салимушка. Вот босиками управляю. Теперь с ними посредними контейнеры идет. Наташенька! Наташ! Наташ! Наташ, al beni işe. Yok, almayayım Салимушка. Почему? Sen bizning ishning ratim bilmaysan. Вот взяла Камар Казанскую просто так. Да лишний груз для клячи. Allah hakkı için tutam indi. Kamer Kazanskaya. Koyarsın. Ana bir tutura. Öyle tanımıyorsun. Ben seni şındapta tanımadım Kamer. Garip bu şişiler kız. Burasıymış. Benim seni izlemegen yerim kalmadı Kamer. Ediga kirek buldum bir sigar. Bывший бай. Özüm de bilmeyim. İşeptir. Köngülüme kırıp kaldım. Bilirsin mi? Kızım bu. O'zi
özediğim var benim. Hatınım. Bul. Sen bilesin mi? Min Orunbur'un barlık bardaylarında bulgan kişi. Bilem. Nindi şiir bilen ağırganımını da bilesin mi? İşittim. Min ağırlar. 3-4 aylık yegim var benim. Bileminsin bilmegeniyim. Şundan da beni kotunluk kalır garizam ha? Balanlı böyle rızkına. Ümitlenme bıpşı bay! Nişler. Aşırkisi minden de kaşa bırak. Senin kıbıklar kule gitti min haberinin barısında. Sen üzüne kora. Selim bayının şevlesi. Senin boy şakında da haşerret durup duyulay. Sen bit hazır. Sen bit hazır. Sen bit hazır. Şükrük başına ırkıtılgan iski kurşak bitsin hazır. Kuşak. Elek sen bizim bilen kurşak oyunu oynaydık. Hazır dünya uzu senden kurşak yasadı. Хозяин! 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 Bağırdasın! Bağırdasın şunlarını! Dürüm armalığa salasınla kaldı хозяин! Bağırdasın! Ha? Hemen. Kaç. Önünde o aşk kızın sıranı veriyorlar. Ah, бывший знакомый хозяин. Штраф келген, да? Гони его в шею. Хорошо. Хуя, хуя. Это пару. Ну, Подожди. Ну, постой. Bu sin Malakasız Sabak Утрям миссины. Жандармы шақыр Наташа, полицейский участокқа айтып япсın. Хорошо, хозяин. Кирәк мине таш. Мин үзем китәм. Үзем. Шушы иткә ялланыммы? Хуш. Бәхил бул, Камар. Kinet bay. İkidesi.
Сен миңа Казанда кирәк, Кәммәр. Нигә? Курчак итеп уйнаргамы? Әллә син дә Сәлим Хәерчи кебек мине хатынлы калырга телисеңме? Хатыным бар инде минем. Башка эшкә кирәксең миңа. Шәп итеп матур курчаклар ясыйсың бит син. Кәммәр. Салазыр, Кәмәр! Салазыр, Кәмәр! Рәхмәт, Наташа! Вафа, Казанга бер кайчанда кайтмаячакмын мин. Чөнки мин анда бөтә белә. Кәмәр Казанская ишми! Казанда бер туңайдым мин. Хәзер аңладым. Анда синең ишләр күп булганга боз кебек салкы. Шулы якларга китәм мин. Салга башымны салып, елга буйлап китәм огым. Һәм мондагы бөтен елгаларда җылы якларга